Jo-ohala ma uso skrep koro wacho ni kuo mag chumbe moti osedok piny kod 70% chakre ne lornegi to yawnegi ohala no higa mokalo. Jakom Jo-skrep Kenya mangima Evans Ng'ang'a wacho ni ng'ikruok mane nitiere mane miyo moko kuom chumbe kwale nderni kod weyni machwalo teko stima koro osedok piny. Piny owacho noloro ohala no kuom dweche 3 higa mokalo bang' jonjore moko ma itudo kod uso mag skrep muko sirnoi ma oting'o weyni machwalo teko mag stima. Jagoro mar riwruogno Gladys Macharia bende wacho ni kambi mar Kenya Power ema osebet karito mwandugi e yo makare, ka bende ramo ni Jo-skrep osepuonjo jokanyo mondo mi kik muk chumbe mag gik ma oger makonyo oganda. There are some elements of some few things that have been affecting the industry, like the vandalism. The association has tried to fight vandalism, and it's gone down by over 70-75% due to the cohesive working relationship with the government. And we are happy that as an association to note that we've been able to assist the government and the security apparatus in fighting all this. That it is not scrap dealers who are taking Kenya Power things in terms of transformers and their wires and the rest. What we want to tell Kenya Power is this. We've got another body which is similar to them, which is Safaricom. And we have not had Safaricom crying all the time saying that their things are being stolen. So we don't understand this issue concerning Kenya Power all the time saying it's about us, it's about us. It's high time that Kenya Power also evaluate themselves and try to find out what could be the problem within the house.